Nakai malaga kino bisa mai ko baka sanga chiko ngun tal chinga at the same time. Nangona san leo chikino na video ni taka suru ai bisa masana vango na mata ma. Pekim le doka di kiro bi wada to na bangaran na korongo bisa mai ya wa bi na gani satu ngona mata ni bale. Ni Rachel ena buni kino mi baka sanga pekim le surwa ouch na kero ouch bisa ma. Au sana la kulo mundur lire de mandala sanga di surwa ngos. Laku mai. Mula mana uturan kan berapa dorbo keno leo satu ko eno bale ngo au ramadan ai bisa mia. Bela pamatal te koma dana marama sama iwini se menganga. Eno buku ni recipe ni surwa eno bitu ko ni Pacific Island Food Revolution. Boleh beraka? Ni boleh beraka. Boleh beraka. Tapi pamatal te kem ninga. Nak kena go Rachel ni kukudai. Pamara mga bisama. Citanga bisa. Tapi kem ni be kan na bambulu chicken be kem na woni ravuni bona ken woni turanga ken toke. Na be bubale do dua. Au sami tu wan na muni lomani korro. Mena ke pamatal te ken ba malo be kem ni zaka ni surwa. Out revolution. Tega usaren no data ka surwa en sinene dai. Ndare do manda. Se daka ba na surwa. Ramadan. Achiga ba na ika muslochi. Achiga sarga bikin na kari. Ya, reza mai. Wala kari haldi. Ya, lele na sarso. Sarso ya. Wala sarso la na market suba. Garlic. Bale na garlic. Na ika ko to la mungur saba mulu tibor. Iya, apa mo liochi? Dahil ko tatay na kino posisi. Ya, baka muli ta kam ne ko tele na ken Posisi mga alika. moisture. Iya, wala na masima. Masima wakir to ba. Rokete. Wala na rokete. Wakibi na kana ka sa varte ke uchenia. Bala te mezama. Mere ne boy bina kana ika kana bina kana ngone wochikin na surwa. Sa surwa ni bisama. Ouch. Revolution. Reza. Wakibi na pakalili takatokan na flower be mama takatokan na ika ke warra. Ilagay ito teke. Ambuta man ke musurwa sa surwa drumiwai. Flower na numatiko. Reza. Ready to work na lolo, may wanga to work na stone. Sanda kay warakai. Nangone kinanaika. Na imbitan don lumani koro de sabay na. Nagaka ni sa kata-kata tunan non tabu teke ni bisa makalo binakare teke dona bundle fish. Rona bundle whale. Au sa teke tabu teke no sa nalita man don ulo nang balta kongor do sama kata-kata. Ito ko smile to kan batini kango. Kambala na kengo. Ouch mama. Sambingo. Tunggu na ika komen na surwa ta kila sigani da irada na kila tutoka na roka na rumun gori kawo kiva the two and the main ingredients sana sanga ni surwa and sigani kwa sana baru nung dapat sanggar saramandani na surwa ni ouch bisama ouch na kelo wai tal gori Iya, walay tal na wai barasa donu na so ba kada na barasa Rono taki garlic. Jira. Na no mucho na jira, singi giraffe. Giraffe mo ngong. Rono taki jira. And spread it. Spread it all over. Ya. Sa mixo changa soba na mlolo. Nangona ni semberin buim kina kaimbitan na ika. Areda? Sa gaibitan ni balay tal na nung barasa saud siya gainduan na nung niu susoko lombo dito mga binaka so bawa po kyan gawara ka nangunang nga buhay kina out surwa au sa lentang balay balat mo rin kanya binaka kyan mo yung kamura ni hun talaga bang ika for you Nakang gusto na may tumulan na surwa ni Besama na bambulot sila ni Bekin ni Ramoni o na kinawa ni Turanga Ini semberer tu sa signal cuma turang minta masuk mantau sembong pemantau.
Tanda na tiga besar. Nanumuti ko na sui mo virta kali karena nawar. Out surwa. Tapos nakanood nga ko sa kirendo na loko-loko mo sa andon. Nanumuti ko sigo. Pacific Island Food Revolution. Meron mo na nga unang talabiro ng itong talkina, may watch na bowl go, dotal na bowl na tagtalmay. Gona mo ito kani rocks na buta, ouch mama, ouch Pacific Island Food Revolution, ouch besama. Lalu makibaka ba nakata mo kila na itaka ni surwa sa nabika ka ng bulmbula eviti kaya nabiya sa Pasifika lalu mo muna siko and at www.pacificaislandfoodrevolution.com tugu-tugu matata yang lalo ni sangat-sangat kakana ouch revolution ouch bersama ouch na kelo.